Kei te tino whakahengia te au katitanga o te wāhanga whakamātau i ngā mate o te tangata, ara o te Micro-Laboratory Lab i whakatāne. I kōrero atua Hinarangi Goodman ki etahi o te hunga whakahe. He mate kai te haere e ai ki tā Sandy Milne. Mō ngā tau toru te kau neke atu, he tohunga kai whakamātau mō ngā mate kuhu, pērā i te mate hepatitis me e rātu. Nā te nukuhanga o te wāhanga whakamātau i aua mate, mai te hōhipera o whakatāne nei, ki tauranga kē i raro i te maru o tētahi atu, a Path Lab. I fear, as others do, that there's going to be serious mistakes. There are, in fact, already have been serious mistakes made, and there will be increased morbidity and mortality. That means sickness and death. Kai te tautako au I nā mahi taku karau Pākehā nei, Sandy. Iai I mua te kautoru ke nā tau aia e mahi ana I roto I tērā whare ki nei ko te microbiology. This whole thing, in my view, is a scandal. And I want Maori leaders to wakey. What's happened is the Maori leaders at the hospital they haven't heard the evidence from myself and the doctors. Ki ngā whakamara māno, he kaupapa nui tēnei kāre I whakatau ohorere noatia. Engari mea ta wānanga hia me ngā iwi kāhui kai mātua, kei raro I te mana o te hōhipera o whakatāne. Hera I te mea takataka hi ana I ngā mahi o te hunga iara tau tēnei kaupapa I ngā rā kimuri, kāo. Ka nui te mihi, kia rā tau ngari ko whakaaro tia mo te hauora whānui o te rohe. E hia miliona tāra ke I nai nei, ka te puro ki rote te hoipera o whakatāne, ki te whakapaipai, ki te whakatika I tērā hoipera. Ana hāhai, tōna hea wenei taputapu ki tauranga mahi ai. E whai anō ana, ahakua kāre mātau e aheitia ki whakaaturia o rātau ingoa. Engari o te toru te kau mātahi tākuta I haina pitihana, kia kaua e neke hia auarawa ki tauranga, ko tahi noa kāre I whakaai. Mā te wā e ki te ai te ahu o tēnei kaupapa. Ko Hinarangi Goodman, mō te karere.